Haka politics Judon Sokliang, Henry Kadibandon Kador Bajanai, Loong Uba PNSIM, Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, Habakran Shkilar Pathai Khubor Gibala Late Ban Pertho na U, Shaphang ka Jinglong Jingman Jongka Party Congress, Barka Jingpan Kre Jongka, Ban Say Kertong Nagabanta ka election, Shaka Ying Dor Bar Thao Ain, Lok Sabha Jong Usnam Ban 1. Nakirukom kren uba PNSIM, Hakmat Kilat Pathai Khubor, Lasngutu baka election Lok Sabha na Shillong, parliamentary seat, kandon ka jingi trelang, hapadeng ka Congress bat ka Trinamal Congress, ban penyang kertong tang uwei. Begini ano ban identify no candidate. Kata ngata have ya due process. Margi ngiron ka AICC. Mo. Nata ngiron sa Pradesh Congress Committee. Te on tila on des da kampat wan kanu ka instruction in written. Na kaliang ka AICC, mata ngiron patla ban exercise ke nyeri ban identify ya ki candidate. Ni apa ya ka instruction AICC. Pada ngai morong mana kat kum kajing smutu dengan baka India ka entros bala kumnu kin discuss haki state election committee. Suppose mentang idon ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Kedon ka TMC state unit. Lalu saya haban ya syamlang barki. Te kataru ka issue ka bagina haban discuss. Nomor ka first ka hab syong MPCC. Then lada kada ingi ban syamlang bat ka TMC state unit dan haban syong. Ka bangan nemu dorong at my level kumbu working president namar banga haban singap dia ka views jom ka MPCC. In politics kamdon ka bamlalong. Akiwi-kiwi laban amlong, hang politics laban long kada gunu. Depend haka situation. Depend situation. Di nilai baik menta, the beautiful. Nilai pensai ya kai. Nilai pensai ya ki achievement dunia ini. Kamai boleh ya kapor bangilong liang nyatayu. Nyatailang rengkat hakalan bil. Nyatailang rengkat hakajinya dia berka forest hapoka market regulation. Namar at the end upay ba unkli yang kinong mikman kaingla le. Jadi sujunga ikaniru ngin hap place kinong haga hagi pay ba mbigi place yano i place kai ga bangigon debut lembaga council during our term mo haga isi. Habai day berkecingnya kun kejong haka election syaka yeng dorbar thau ain kejela ka baladem. Jong usnam hajar paulai uba PNSIM muloong. Baka jingye kun kejong ka day tang bat ukertong jong ka BJP. Bat ulakan tait dru ya ka jingpau ukertong ka Voice of the People Party lane ka VPP. Tang bada peja ka haga boot school bading kongu BJP baru Kongres balai. Teka mo ngaya kun hi baru BJP. So siyempre agam da don da. Gilidar jong ki parti ke habang tori tang baka dependo quality jong kidungela. Hi politics is a combination jong bun factor. Party factor, candidate factor, nganu mak berdiskus lang ni other factor. Tiladangin combine lang 4-5 factor. Very difficult. Yes, no doubt. Mo, ipu menta ngayi ba mo, kam sutanat bhayu pra. Tang pada yung ingin mo, party is one from the many factor. Ban job election. Tinatanaw kasyong haka wisdom jong ki party, kasyong haka wisdom jong ki candidate,
hakai bayi kumnu ban job bat ban namar ngai habakut from party point of view kan contribute kandiat from personal point of view kan contribute kandiat nata kinpai kibriu ha central galong kumnu namar hadu menta we are as we are of now Khaddu ulayero eka kongres namar day lengba jongka bala penyo eka jela pura ban pelait naka pancayan bandon daga district council ban yo eka school ba nehu bat kumjuru day lengba ka kongres bala wanra eka office trekam ka north eastern council ne ka NEC. day namar ki jingno senyang jong kongres parti ngata ya kimem ju bangai kata yinom yo district council kan kongres ginom yo state kan kongres ginom yo nehu kan kongres ginom yo NEC kan kongres ginom yo ini ki protection jungi haka 73 amendment udah jipan di wong no hak ini ki notice ku adano pa ki system jungi ne ngimrung haka panciat then no doubt ni haban pe lang bat sas central nomor small example ngan ong ngai ngida kran kop katno ru bansna any ha district council ladana parliament ki khaliap no ya ka sikshidel ni laput setang gawi ganti ke bagi hapan net instrument of accession annex of the agreement kajing keli kalong kata ka bagi hapan exai kadang syong ni adu kanno hanga ka syong ni tangba haka bakut ka syong ha parliament Kina tahu ngidon kamban phailang setei phailang ngambong kirjina parti ru ngila ban ong yes tangba kinomna ban kiar bandon jingya dei parolok barki national party namara rafim don jingya dei parolok tapi ong tang manga tang sisni tang sipayo Jammu Kashmir artikel 70 tangah pokan usni scrap ya ka de haka bakut kum kinong ni kamat ngasngo ba ngin ha banlong very level ba haka bakut ladang di regional dan national ru nya bandon strong relation baki katu kani party dari India jungi ke ba dai ga federal structure kababun la endo sa state ini subject ngai kumbalong menta suki kamlong shu federal social la shu centralized na central tena tadang ong bayapi hajing ijonga don kam hi baki ngamong lador regional dan national du don kam bandong strong ban penne ira jinglong light lui jong ki jela bakar mari kumbalong menta aga bokut ni syak bet haga kadbam bon nanti menta ki prepare saka one nation one election kabamut bahaga bakut jin hampai bet tang yo wei tapi bom long one nation one election dengan ki phai wo state leader menagani karnataka ki phai ga state leader mo hakiwi state ki phai ga state leader ni la dakan system jongki haga bakut ngapai ya ka jinglong kerpang ya kajing lagi jung jelah haka tu ni bentah ni lamis